Okay, class, mobalik ko. Why mo gawas, ha? Understand, Pakistan? Mga piling may. Excuse me, pwede mo agi mo CR lang ko kadyot. Thanks. Hi, excuse me. Yeah? Yeah. Ingon si teacher bawal magawa sa classroom. Ay, sigto ng teacher. CR ako, tina 1, 2, 3. Ha? I understand you, but unfortunately, kailangan dyan ta maminaw sa maestra, no? That would be much Okay. appreciated. Kasabot ra ko nimo. Pero ang situation karon, code red. Okay? So, kailangan na dyan kumanto sa bathroom. Si teacher. Ganon, tanawar good. Nabas teacher diri wa man. Ma'am sir. Pero naa ba siya dire? Bawal. Naa. Bawal. Naa. Bawal. Naa. Bawal. Kagawasan na gyud ang tumoy. Makaigit na gyud ko dire sa classroom. Pero tingawawa na bas crush dire. Excuse me, Caroline with a K. Can you lower down your voice? Ano yung syagit man ka? Ay, syagit. You are hurting my eardrums. Unsa? 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 Wala ka sabot. Unsa ba ang musical? Okay, class, I am back. Get one whole sheet of Manila paper back to back pop quiz. Kagawa to na